ndabaramukije mwese nshuti banywanyi ibiganiro byacu muherereye hose hirya no hino ku isi, ndizera ko mwaramutse neza. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ku itariki 20 z'ukwezi k'umunani umwaka 2024. Bahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu hazindutse haravugwa, aho tugiye kurebera hamwe amakuru akomeye cyane aravugwa nyine muri iki gitondo. Nido ry'amakuru tubandanya kubashikiriza hano kuri nombonesha kuri ya channel yanyu ya Burundi News TV. Niba ari ubwa mbere ushyize ngaha rero pyonda handitse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane, ubundi tubashe kugenda turabana 5 kuri 5. Reka nkubwire rero zimwe mu ngingo nkuru turaza kugenda duheraho n'undi muri kino kiganiro cacu. Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje neza yuko hari abayobozi iyo bayiteguye kuba yatemagaza cyangwa se akabakora ku butegetsi mu gihe bakomeza kugenda barangwa n'imyitwarire idahwitse. Ni nyuma y'uko amaze iminsi yevovota anavuga yuko afise amakuru ya bamwe mu bategetsi bafatanyije kurongora icyo gihugu cy'u Burundi, ariko kandi akaba ari bamwe mu bategetsi bifuza gukomeza kubona Burundi boyagayaga ndetse buri mu bibazo bigiye bitandukanye, bakaba batifuriza ngo Burundi ikiza. General Neva rero akaba yaje kugenda abitangaza ndetse anavuga yuko by'umwihariko ngo ari ikibazo gikomeye cyane nyuma yuko harimo abanyagihugu bamwe batabona ibintu kimwe, ndetse ngo akaba yifuza kuzabakura muri guverinoma. Ariko kandi abandi bategetsi bamwegereye bavuga yuko by'umwihariko ngo bigoranye kuba yagira abandi bayobozi yakongera kwirukana mu gihe abamugwanya bakomeza kugenda biyongera umunsi ku munsi, ndetse ngo binavuga yuko uwo yagerageza kuba yo kwirukana ngo nawe yahita ajya kwiyongera kuri abo bandi. Havuzwe kandi impamvu iki gihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kirafasha Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu bikorwa ibyo ari byo byose, haba muri operation zigiye zitandukanye zo kurwanya umuhari wa M23 ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, aho bagerageza kugenda babihuriramo. Aba bombi rero by'umwihariko bamaze kugenda baba agati gakubiranye cyane nyuma yo kugerageza ndetse no kwerekana yuko by'umwihariko bwabo bishyize hamwe bashobora gutanga umusanzu mwiza ndetse n'umusaruro. Ariko kandi hari ikibazo gikomeye cyane aho igihugu cy'u Burundi gihora gifise by'umwihariko ubwoba bw'uko imwe mu mihari igiye itandukanye isanzwe irwanya ubutegetsi bwa Kongo ishaka kuzifatanya n'irwanya ubutegetsi bwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi, bikaza kurangira bibabereye bibi cyane. Ngaho mu gihugu cy'u Burundi kandi hakomeje kugenda havugwa icyorezo cya monkeypox cyangwa se ubushita bw'inkende bukomeje kugenda burazengereza abatari bake. Abarenga 100 bamaze kubwandura ngaho muri kino gihugu cy'u Burundi. Iki gihugu cy'u Burundi kandi cyongereye kuri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibyo bihugu hano ku mugabane wa Afurika ari byo bihugu bifise abaturage benshi cyane bahuye n'ibyo bibazo bigiye bitandukanye. Hari ibindi bihugu bigiye bitandukanye rero nabyo byahuye n'iki cyorezo, ariko ntago kiraba kinini cyane cyangwa se ngo gikuye muri ibyo bihugu. nko mu Rwanda amakuru yamaze kugenda ashyirwa ahagaragara yerekana neza yuko by'umwihariko bafise abagwayi bashika kuri 4, ariko 2 bakaba baravuwe neza baramaze gutaha cera. Turarebera hamwe kandi yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi, aho by'umwihariko Perezida Paul Kagame yaje kumvikana akebura abayobozi bashya bagiye gutangirana muri guverinoma nshya, abadepite ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye mu bikorwa n'ubundi byo kwihutisha iterambere ry'umuturage. Aho ngaho mu gihugu cy'u Rwanda hasanzwe hari gahunda bise umuturage ku isonga, aho bivugwa yuko abategetsi bose baje bafite gahunda yo gukomeza gufasha umuturage, ndetse umuturage agakomeza kugenda bakwisonga akabasha kuba yobona ibimufasha, harimo by'umwihariko ibikorwa remezo bigiye bitandukanye bishobora gutuma umuturage atekana ndetse agatura heza, ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwese ndabaramukwije nshuti banywanyi ibiganiro byacu rero aho muherereye hose hirya no hino ku isi. Abadukurikira muri ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi birumvikana, abadukurikira kandi muri ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, ndabifuriza ibihe byiza cyane kandi ndabifuriza kumererwa neza cyane. Waramutse neza, niba utarabyonda handitse sabone konaho kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, aho twibanda ku makuru akomeye cyane abakomeza kugenda aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politiki, diplomasi ndetse n'ibindi. Ikaze amakuru n'ibiganiro byacu rero tuyatanguriye ngaha mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, aho hazindutse amakuru akomeye cyane hakomeje kugenda akura benshi imitima nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nyuma y'uko rero nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye amaze gufata icyemezo gikomeye cyane cyo gufata by'umwihariko abayobozi akababwira ko atanumwe ushobora kuba yosubira mu biro
usibye by'umwihariko kuko yavuze yuko iyi ndwi yose duhujije yagombaga kuba iy'isuku. Bivugwa yuko rero abategetsi bagiye batandukanye batanguye ibikorwa bigiye bitandukanye, cane cane ibikorwa byagombaga gutuma uyu mutegetsi nawe abona yuko hari abandi bafatanyije kuyobora igihugu kandi yakabaye agira ibyemezo ajya gufata nabo bakabifata cyangwa se nabo bagafatanya muri ibyo byemezo byose. Bwana General Neva rero ashinzwa guhubuka ndetse no kutagendera ku murongo ndetse no kuri gahunda. Bivugwa yuko ico atekereje cyangwa se ibyo yabwiwe n'umugore wiwe ahita agikora vuba na bwangu kurenza indi namero yose yobwirwa n'undi muntu w'umuturage canke umuyobozi nga mu gihugu c'u Burundi, kuko amakuru dufise akomeza kugenda haradusumira. General Neva rero ngo amaze igihe yitegereza mu bayobozi biwe ngo akaba amaze kubona yuko harimo abayobozi badashobotse ngo yifuza kuba yovana ngaho muri izo nshingano. Icyakora nubwo bihagaze bityo kandi abamwegereye bavuga yuko uyu ngiyi batabishobora ndetse atatinyuka no kubikora, mu gihe ahora afise ubwoba yuko by'umwihariko nyine abo yoba yabashije kuba yo kwirukana bashobora kuba bomubira nabi bakarema iyindi mitwe n'utundi dutsiko, maze bityo igihugu cy'u Burundi kikaba cyakwanguka nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Abategetsi bamwe bagiye batandukanye barimwo abarongoye inzego za polisi ndetse n'iz'abasirikare bakomeza kugenda batungwa agatoki mu bantu batarimo kujya imbizi na General Neva ku bikorwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibyo aba yateguye. Icyakora kandi ntibatinya kugaragaza ndetse no kuvuga yuko by'umwihariko biteguye kutuza ndetse no kwicara hamwe, ariko nanone General Neva ngo ntago ashobora kuba yatinyuka kuba yobiyukana uko yiboneye, mu gihe azi neza yuko atabasirikare bashobotse nawe afise. Ku ikubitiro rero harimwo abategetsi bagiye batandukanye bivuga ko bo bari abanywanyi ba General IGM Bunyoni ngo bashaka kugerageza bagakora ibishoboka byose bakaba bamufunguza, ariko kandi byose bikaba bikomeje kugenda bifata indi ntara ndetse binagorana. Icyakora amakuru ahari nuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye asa n'uri mu kwezi kw'impuhwe cyangwa se kw'imbabazi, nyuma y'uko amaze iminsi ariko arafunguza abantu ndetse abafunguza abantu mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba borenganurwa. Bivugwa ko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi rero hoba hafungiye abantu benshi cyane bagiye batandukanye, cane cane bamwe bakaba banafise ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira abivuga. Iyo navuga yuko by'umwihariko bamwe mu bafunzwe n'ubundi bamwe batari bagera imbere y'ubutungane, abandi bakaba baraciriwe imanza, ariko kandi abandi bakaba banarengana nk'uko bikomeza kugenda bivugwa. Ibi byose bigaragaza ndetse bikanerekana uburyo ngaha by'umwihariko muri kino gihugu cacu cy'u Burundi hakomeje kugenda hagaragara ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Ico gihugu cy'u Burundi kandi usibye ibibazo byo kutumvikana n'ubuyobozi, ibyakomeje kugenda binakurura ubukene ndetse no kutumvikana mu nzego nkuru z'igihugu, ibituma General Neva afasa icyemezo ciwe wenyine ndetse bamwe mu banywanyi biwe bagakomeza kugenda baramugaya. Ubu noneho igihu Kirundi rero kihangayikishijwe ku buryo bukomeye cyane n'abandi bantu bakomeje kugenda baza biyongera mu bakomeje kugenda bakomwa mu nkokora. Iki gihugu cy'u Burundi kimaze kugira umubare munini cyane w'abanduye iyi ndwara izwi nk'ubushita bw'inkende, by'umwihariko izwi nka monkeypox, ikaba imaze gushikira by'umwihariko ku bantu bashika ku 153 nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda atugera bivuga. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buvuga yuko rero gushika ku itariki 18 Myandagaro umwaka w'2024 abantu bari bamaze kwandura akaranda k'ikihara by'umwihariko k'ibihara by'inkende monkeypox bashika ku 153 muri bo 26 bari baravuwe barakira, ariko harimo n'abandi bashasha bashika kuri 11 nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda tubwira. Umushikiranganji w'amagara y'abantu by'umwihariko baradahana avuga yuko akarere k'ubuvuzi karimo by'umwihariko abanduye akaranda k'ibihara by'inkende, benshi benshi bari mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura rero Marie Nord cane cane by'umwihariko mu mazone ya Kayinama ndetse n'ahitwa Kamenge. Abamaze kwandura rero muri ako gace bakaba bashika kuri 45. Uburere bw'ubuvuzi 26 nibwo bumaze rero kubonekamo n'imiburiburi umuntu by'umwihariko umwe ufise iyo ngwara kuri 49 bugize icyo gihugu cy'u Burundi.
ahimiriza rero abantu gukaraba ndetse avuga yuko kandi ari ngombwa guterwa ari indwara by'umwihariko iterwa n'imigera yoroshe kugwanywa wifashishije isuku. Umushikiranganji rero ujejwe ivy'amagara aragira ati gukaraba mudakoranaho mudasuhuzanya cyangwa se ngo mufateneho urinze umurashura uba wakorenyeko cyane cyangwa se uba wamwegereye cyane. Ikibabaje rero by'umwihariko imaze gufata umuntu wa mbere yashurashuye by'umwihariko ica yaduka no mu bana duca dusigara by'umwihariko tuyaduzanya mu gukorakorana nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ubushikiranganji bw'amagara rero y'abantu mu Burundi buhamagarira abantu gufata inkingo nk'izari zarafashwe igihe haterwaga ikiza ca Covid ndetse no kubahiririza ibyo bikorwa byose nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Bageze bati duhamagarira rero abantu gushira amazi yo gukaraba mu mabotike, amafarumasi, ku masoko, ahantu hose by'umwihariko hahurira abantu benshi cyane kandi tubigire by'umwihariko itegeko nka kumwe twabigize muri Covid-19. Iyo ndwara kandi by'umwihariko ngo iragoye mu kuyivura kandi itwara by'umwihariko uburyo bwinshi cyane. Umushikiranganji by'umwihariko ujejwe ivy'amagara avuga yuko umugwayi umwe atwara by'umwihariko amahera arenga umiliyoni w'amarundi cyangwa se miliyoni imwe y'amarundi. Umushikiranganji by'umwihariko wa mbere abandanya umushikiranganji ajejwe ubuzima avuga yuko kuvura umugwayi bisaba ibikoresho byinshi cyane kandi bizimvye. Ati tubongesha amaserumu nk'umuntu umwe rero turashobora kumwongesha amaserumu arenga 10 ku munsi umwe. Ati hanyuma tugaca rero tumushyira ko birya bintu by'umwihariko bashika ku bantu baba bahiye kuko by'umwihariko turabe ko ibikomere vyokuma birya bintu by'umwihariko rero birazimbye nk'uko akomeza kugenda bivuga. Abategetsi nga mu gihugu c'u Burundi kandi bakomeza kugenda bashimangira yuko by'umwihariko kuva mu ntanguro z'umwaka abarenga 13,700 baranduye iyo ndwara ngaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse abashika kuri 450 ikaba imaze kugenda bahitana muri Kongo. Amakuru dufise rero by'umwihariko hashimangira ko abategetsi bagiye batandukanye nga mu gihugu c'u Burundi bamaze kugenda bashimangira ndetse banabona yuko iyo ndwara bamwe mu bantu bakomeje kugenda barayizana ari abaturutse by'umwihariko mu bihugu birimo nka Kongo. Ni mu gihe mu bihugu nk'u Rwanda ndetse na Centrafrica naho iyi ndwara yamaze kugenda yinjira muri ivyo bice ndetse gushika none umuryango w'abibumbye cyangwa se akanama gashinzwe umutekano ku isi ishami rishinzwe ubuzima OMS rikaba rinavuga yuko by'umwihariko iyi ndwara ari icorezo gikomeye cyane gikwiye kwitabwaho nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira abivuga canke nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Iyi ndwara kandi ikomeje kugenda ifata ibindi bice bigiye bitandukanye hano ku isi aho by'umwihariko mu bihugu nka za Suwede ndetse n'ahandi hose ku isi ku mugabane w'Uburaya yamaze kugenda ihatera amatako ndetse ubu ngubu rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara iyi ndwara ikaba ikomeje kugenda iteza ikibazo gikomeye cyane. Hari abategetsi bivuga ko rero botanguye gukora inkingo ndetse Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yamaze guhabwa icyo twakwita inkingo zikomeye cyane bahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa canke nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Iyi ndwara kandi abanyagihugu nga mu gihugu cacu c'u Burundi by'umwihariko hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bigiye bitandukanye nk'uko akomeza kugenda bigaragara ariko kandi ibikorwa bigendanye no kurwanya iyo ndwara nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibyo byose ariko kandi ntibikuraho kuba iki gihugu cacu c'u Burundi gikomeza kugenda gihura n'ibibazo bigiye bitandukanye byaba ibibazo bisanzwe byo mu buzima bw'igihugu ndetse n'ibibazo bigendanye n'umutekano nk'uko amakuru akomeza kugenda atubwira. Iki gihugu c'u Burundi rero by'umwihariko biravugwa yuko hongeye kugaragara ibindi biziga by'umwihariko ibiziga bishika kuri 3 nk'uko amakuru akomeza kugenda dusumira aho by'umwihariko byaba byabonetse mu ntara ya Kayanza nk'uko bikomeje kugenda biravugwa. Nyuma y'uko rero by'umwihariko amakuru dufise rwose adafise ivumbi akomeza kugenda yerekana ndetse anavuga yuko by'umwihariko imbonerakure zo muri kino gihugu zisanzwe zibarizwa mu mugambwe uri ku butegetsi
arizo zikomeje kugenda zikora amabi ndetse n'amahano mu gihe abandi bategetsi bagiye batandukanye ngaha muri kino gihugu atajambo na rimwe bifise. Bivugwa ko rero kandi imbonerakure zoba zokajije ibihe byazo mu gihe amatora ategerejwe ngaha muri kino gihugu, nyamara by'umwihariko ngo izi mbonerakure akaba ari zimwe by'umwihariko zikomeje kugenda zirateza umutekano muke cyane. Amakuru kandi akomeza kugenda adushikira nuko bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi badatinya kuvuga yuko izi mbonerakure atahantu zaba nta tandukaniro yazo, ndetse by'umwihariko n'abandi basirikare bazwi nk'abawazalendo bo ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, dore ko naho hamaze igihe haravugwa ibibazo by'umutekano muce cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bifata indi ntera. Umwuka ni mubi, umwuka ukomeje kugenda gututumba hagati ya General Muhoozi ndetse na muramu wiwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Umwuka si mwiza hagati y'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Museveni, Yoweri Kaguta Museveni. General Muhoozi rero Kainerugaba hamwe na muramu wiwe by'umwihariko Odileka Rwabwogo rero by'umwihariko ni umugabo w'umukobwa wa kabiri wa Perezida Museveni, Patrice Kokudenka. Uyu mushoramari kandi by'umwihariko asanzwe ari umujyanama mukuru w'umukuru w'igihugu nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Ihangana hagati y'impande zombi by'umwihariko ryatanguye byeruye na General Muhoozi ku itariki 16 Kanama mu mwaka 2024 ubwo yabonaga ifoto ya Perezida Museveni ari kumwe n'uwo mugabo. Iyi foto kandi yagaragaye mu gihe General Muhoozi yaramaze amasaha make cyane atabariza Depite Michael Mawanda ufunzwe kuva muri Kamena mu mwaka 2024 akurikiranyweho ibyaha birimo icyo kunyereza umutungo wa leta. General Muhoozi yanashyize kuri X yiwe urukuta rwazo rwitwa Twitter ifoto ya Museveni ndetse n'uyu mugabo nyine, yongeraho ubutumwa bugira buti muzehe wafunze inshuti yanjye Michael Mwanda ntacyo bigutwaye kwifotozanya n'igisambo ruhagwa by'umwihariko muri Uganda. Uyu musirikare kandi wari wiriwe asusurutsa abakoresha urubuga nkoranyambaga yaje gusiba ubu butumwa ubwo bwari butangiye by'umwihariko kuvugisha abenshi bitewe ahanini cyane n'isano afitanye n'uwo mugabo. Ku itariki 17 Kanama mu mwaka 2024 kandi Mugaju Yosia mu izina ry'abiyise intumwa za Odeka yatangaje ko by'umwihariko amagambo yavuzwe na General Muhoozi nta shingiro afite kuko by'umwihariko muramu wiwe atari igisambo nk'uko akomeza kugenda arabishinzwa. Mugaju rero kandi yagize ati ibirego bya General Muhoozi kuri uyu mugabo nta shingiro na ritoya bifise, ni ibinyoma kandi by'umwihariko bigamije kumuharabika kugira ngo by'umwihariko abantu bahindure imyumvire ku buryo bamufataga. Ntabwo hari igisambo kandi by'umwihariko ntabwo hari igisambo kandi ibyo akora byose bishingira ku rukundo afitiye igihugu ndetse n'intumbero ye yo kugira ngo Uganda izakomeze kugenda iba igihugu ciza cyane kandi izaba igihugu kibereye abandi bantu. Yavuze ko amagambo ya General Muhoozi by'umwihariko kuri uyu mugabo yayatewe n'ishyari ryamubase n'imbaraga z'urwango zimukoresha, kandi ngo uyu musirikare anafise ubwoba n'ubugwari bw'ibyiyumviro byo kumva afite ijambo ku bantu bose ngaha muri kino gihugu ca Uganda. Kuri wa 18 Kanama umujyanama mukuru cyane w'ihuriro PLU Patriotic League of Uganda ryashinzwe by'umwihariko na General Muhoozi David Kabanda yatangaje yuko ibyo intumwa za Rwabwogo zatangaje bidafite ishingiro, asaba abanya-Uganda kutabiha agaciro. Kabanda yavuze ko rero General Kainerugaba Muhoozi nk'umuntu ufise mu mutwe hafungutse
uvugisha ukuri kandi by'umwihariko atari indyarya nta shyari afitiye uwo mugabo kuko by'umwihariko uyu muramu wiwe by'umwihariko atari umuntu ufite ububasha bwose ngaho muri kino gihugu. Yagize ati by'umwihariko imbata y'ishyari akugirira ishyari kugira ngo by'umwihariko bigende bite kubera ko uri umuntu wakwinjira hose cyangwa se kubera ko by'umwihariko wakwitwaza umuryango wa perezida ugakora ku mafaranga y'abaturage. Wigeze wumva General Muhoozi agira umugambi wo gushaka amafaranga ya leta nk'umuntu cyangwa se y'ubuntu? Uwo mwuka mubi kandi watutumbaga hagati ya General Muhoozi ndetse n'uyu muramu wiwe Perezida Yoweri Kaguta Museveni yasabye abanyamuryango by'umwihariko kwirinda ubwijyane by'umwihariko n'inyungu bwite bafitanye mu guharanira igihugu mu guharanira uburenganzira bw'igihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira cyangwa se amakuru akomeza kugenda abivuga. Iki gihugu ca Uganda nacyo gikubutse mu bihe bidasanzwe by'imyigaragambyo ikomeye cyane yari yakajijwe ndetse gushika none amakuru akomeza kugenda avugwa nyine biragaragara ndetse bikanagaragaza neza yuko by'umwihariko hakomeje kugenda hagaragara ibindi bihe bidasanzwe muri kino gihugu nyine nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ndabashimiye mwese kuko mubana nanjye mu makuru n'ibiganiro ngenda mbategura ndetse nkanabagezaho twongere gusubira mu masaha ari imbere.